Hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale uwapee pesa shilingi 10,000 kila mtu. Ita watu huko uwapee pesa, wewe ndio mkubwa. Weka watu kwa laini uwapee pesa. We can't develop our country that way. We will develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10. Kodi kwa M-Pesa, kodi kwa kila kitu. Na huyu mwananchi anaitisha hiyo ndio analipa kodi housing, ndio analipa kodi ya SHA, ndio analipa kodi kila kitu. Bami ndio mliko kwa watu wengi. Matonya haredi. Kwa wasoro ile. Na ndeni tayari tole ndo kwa gazi. Ngole rengo watebia bantu baminto. Moto sabere, wonsa sabere nyasaye. Tobe komo lembese ituga. Inkina keba na toyetano na tutwara na tutwara. That is why njendali wataki wala yasita. Mutakale ntumara kale. I can't, you know, abana bantu baminto ndumwe the system turakame nduteka na masikeni tuwane lakini kujwa atake abantu kele litugongo kona kola abantu eitiri gendekia neni ndama nje kujibinira kukwere liye kwera kulwa kana mete tinda ngirizo sema la ikomi so beri muteligendo lakini ndumwe atisia bana baminto nende kanko bakirambu yamono maiso monolega kama chogu banyina abalega mwezi mukuboli chikura endu uyane ke bagendi Obadia Gesairo Patrick Muchumbone bonga mali baganda tana mra watokole gazi abali mukuboli kichikura moja kama ngana ngakinga majani jiro chodra bantu bae abana bara bajimbe barobisi yankole gazi na barabo umwako woja muriko endera ini gende raini mukarmo na jiri gina njetigo jako dictating aki abekeroyo astako bekeroyo awana awonzi bina bami ndo zo notari boyo gebwe kenu unu muntawa debyo chole sabana wami numa no rwanjete ayino anje iso ali uneli abana awonzi bina bami ndo onzi imbanjete na ende I promise you anyenge ndokere tu atianire oma ite party leader ido no Uhuru Kenyatta Uhuru gaga tebanga tokole nomination free and fair. Neba no kwa MCA. Aita usumboka. Inga kielie kwa gayera ini abantu gendera ini. Abantu baga teba noyo. Na wano musani no linga njete. Enyo alenga tanyo aletie sabante sera ini. Ndoko lienjere ndotora nyale como konya. Ega se acho no lega siete ngao. That is the way to go. Lakini mto chako mwadana na wano mama itema tiangero chodra abantu. Note bu munda tenge sabana wa bwate bane choro nurwanjete ai nwanjete ndubune abantu abonzi banga buna bana bane ose banga buna bana wa minto kero muntu rawa de talent ya kero muntu rawa de ke ukia bali bara obisibono tokore gazda tutale na bali moko ligi karibu tutale na inu moko uma jengo andale bomanyi inu tokende yamo uzono tali boyo tokende yamo tutale twenzi yamo ebo je wikinga kieli abantu na wazo batanga yaya uyora akorere mutukabe tibano yara bwateroro o president no regazi nyinge ndokore gazi roke indo wekele chikora morero no toko bangemeremo uyora adibuzi ko ndoko denga injora denrabucha uzora verabucha lakini esibono tubwaterane nabana bamindu na tole na barabo igamba sigete na indi ntanga tukubasikana ubwanjani nonye bali baminto I will be very responsible if I don't say this. At least one thing they need to know is this. I respect them. It is their right to have some now. About Zimbabwe, also on the way. Mobile, again, Mobile, or Japan, Antonio, or Gazaru, total and they are sorry to abasiseni abantu baminto naende toka ternes toko genda ujuzi na abagaka baminto bagusiga abagaka baminto wazee wa Kisii. Mimi nataka kuwauliza, nataka wajumbe wakuja hapa kila mtu asalimiane.